God, thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Yale atua wo matatu tatalo. Amen. Pola semewa. Wale welo ulima pe awa. Yawa. Praise God. Thank you, Lord. Debts consolidated. Yale. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yatama. Yale atua. Matango feeling person nitayao. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Watala maile langi le mamalu le atua. Praise God. Tala maile langi le mamalu le atua. Amen. Le atua. Glory. Hallelujah. Ya atono na kwe seki merkako wa. Tato pokalame. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yale atua. Yeah. La tope tu tato fa so pe se mewa. So fa le ton wele le la awal ngai lo matua amen por telefoni. Amen. Ele nati ele mamalu malisili ese ole atua. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeah, ang limited man ni tayo ila upo. Ono otau atula upo. Ya boleh asemi boleh angkat connection. Amen. Aya ya ele fayo na tuwi na ele boleh tuwa ya tato tupasoa. Umoli fo ele angan le boleh tuwa lo tangata. Ya ala na upo. Amen. Lasa meu fa manuya may leto nava yaso. Praise God. Mala amatango neva yaso. Kula kikila lo tatso. Alu. Yale ali. Nimo. Ya na wala tatso sala. Ya malo lava ya Pastor Micaele ya pose meu fale to no telefone ya nelo matua pe ni ale atua ale ngalue me ya tamale ni tsaya ala mona lava le mafana fana ole pa ima ole atua la mona ko ile oli le atua awade mutsa lo tato oli le atua. Amen. Praise God. Tasipo ya nalaman yung tatso faso mawalele salamo sila school wono ole kusi ako amen. Praise God. Isel matango fi ole upo ole atua femai ole fafetai ile alofa ole atua. Amen. Ole fafetai ile alofa ole atua. Amen. La ya pe fe no fa sol telo time ole se upole atua fa pe na luluina ile me au na yai po se vala aulia fo yo te alu yai o se mea o se fa manu yanga la te fo i mai ma ya no saule o te alu ile atua ila na upu te faitau se fo i le o ama le tamau ai ngole atua na te toe fa soa mai fa la tele na upu yo tato tangata. So I'm very thankful for to the Lord. It was last week. Amen. Sabal audia simato ekalesia ele worship center ila lo inepia. Amen. Yes, I feel like a 3-day yeah, it's like a revival. Amen. Yeah, revival la vale ta ole por kalame. Amen. Yeah, ay fafitaile to sa fayon awa ya ta silpo sa fayon awa ya. Yeah. Ole lot so la mai le tu awana mai maule malaulia. Amen. Yes, malanga simato fa au malitina ngaluenga manis pe la uso. Ya fatile tu e foi me to no le ainga ka fa ka praise God. Awala mane I awale malvala aulia le. Ele yalu le malu o entai o. Amen. Ai se au te fi mana foi wi au mese manuia. Amen. Ia fa pena na toma tawi nai foi lo ita tangata au nei le tua. Ia na fa mani yanga. Amen. Praise the Lord. Ni ia le tua
Aki whaftai mo malaulia, whaftai mo le upu lea tua, amen. O le mana ia fo ia o lo tatou au nei lea tua lana upu, amen. Le ngata e feed mea o lea tua lana upu. Ai ele mea te alu iai, e confirm mai mea e makwe lea tua ia te oe, amen. E se mea la sa e whaita wai, ma mai lea tua ngi, ni langona ia te oe mani manatu. E wharetai me, ame oe lea tua e whaalongolongo i lea tangata, amen, e confirm mai langa upu. E sa e whaita wai, o sesi fo e au mai lea tua. La se upa tau tala i le meolo e ai, confirm mai le upu a lea tua. La ame le la tangata, excuse, amen. So vi ala lea tua le nei tae au, amen. Fia leo ne loto, nga i o. Ngole lo pula me o tu mau noai, amen. Ia vi lea tua tama alofa mai. Vi lea tua, praise God, tama alofa mai, amen. Ile nei tae au, amen. O te fia fa leo ina lo wanga le lei malo lo fe te au le fai uma nei vai aso sai bi uma maso uma ele uma le lei mal matango fio le tua pero le te moli mau io le sa nga ia tulai le ile 3-day session ne 3-night session ale worship center va tai tele fo ia mano tala va pena na fellowship by those are a great opportunities that we can networking, connecting to each other. Amen. Yeah, if I pay now on a vi ai le tu me umalama, praise God. O te le ofi mana wa sui le pese tai ne. Ona le if amanuia me le tu le lotso le pese le amen so vi le praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yeah, sa o le upula le sa fa pena na fola le pole sa o ia o akale na tau mai le au na le tu o le tusi drop it up ma fa le esel maka ngo fi o le upula sa tu si lu ngole o le panner o si o tina ke minga mali wai si o grandma amen hallelujah fa me le me te tau ia le anga le le o le atua fa me o te amatu me sa o tau tu wai o te abatu fo ile ipo le o la tanga, amen. O le ngato le ipo le o la tanga, o mea sa tatou tautoa i le atua, to e amela i le atua, e tau i ailo na anga le lei. Ai ma aila ia e sili la o le manatu o le atua, pe ao nga yoki, pe ao nga e maliu, pe o fai me o te pelo mata, e sili la o le manatu o le atua. Mai e sili le manato le tua le oti ona tangata lala ele fa mamafa mio atua o me langa sa fa malo si me o na le atua le sa ile po amen le kamai verse langa 15 precious in the sight of the Lord amen le maliwong kangaka amen hallelujah me ele atua my precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. Faithful servants. Ay kang ngilay fa itsaw mali upwa le atua. O kasma ngaya fa mai ole fa fitai ile alofa ole atua. Amen. Fa mai le upumua fa mai o te alofa. O te alofa. Awa wa fa fonga mai o mai lo leo. Ma o ai oi. Amen. O te alofa, o oe maa, le fai o te alofa. Awa o oe le atua, wa e tali mai. Ia o fa atonga ma o ai oi, amen, o ai tavitsa, amen, hallelujah. Kusala ile ngei chapter o fai tawai, amen. O le loto fa afitai o tavitsa ile atua, i mea sa popuanga, o mea ai oi a koe le kama, amen. Ai oia koe langa au na vi ia le tua. It's a praise to the God who hears. Amen. O le vala watu po le vi inga tau langa vi inga e vala watu i le tua. Na te langona mai. Amen. So whaptai ale le tua e na upu a vaktama aka. So wonderful. Vi ia oe le tua e ale lau upu fulfula. Amen. Whamamawhala i le apo. Ava mai sili le tua le manatu. O sili le manatu le atua. Le oti ona tangata mio atua. E leo whapea mai sili manatu le atua. Le oti ona tangata mio whaavale valea. Amen. No. Mio atua.
Longa winga la a tatou wola le nei o langa e te tau ona tatou whaia a mio e fina ngalo iai le atua. Lona winga tatou le whaia le mea e manao iai le atua. E le fasisirina la kei mika kou ke oa e o tatou te o ifo ai lalo le ele mantunga mau. Amene. A le taimine o le tatou wola wa ngali le mai le atua. Me tatou te wala awa yana tali mai le fa mai le o tavita. Le ase mea o te tawi ai, tawi. Le ase mea o te tawi ai le anga le leo le atua. For my Psalm 116 verse 12 to 15. What shall I return to the Lord? E o le ase mea ke koe kawi ai le anga le leo le atua. For all his goodness to me. Amen. I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows. Amen. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people. And precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. E ala, la se me o whaia lea tue te o nei aso. La se me o whaia lea tue te o nei aso. O ka kawia la lea ngale lea ma lea lofa o lea tua. La se me o e tawi ai. La se me o tawi ai. Whai mai tawi ta e. O te avae le ipu le o la tapa. Lea le ipu. O oe. O oe le ipu. Wa o le ipu. Amene. O oe le ipu. Ha o le ipu. Amen. Langa akala ngoe le ipu o le mea e. E whai ona whaatumu. Amen. Ia feingu mai ka ngaka i le vai le kukongo o lo wipu. Amen. Ia fia ai mai tangata i le kuka le tutonu o lo wipu. Le ala tu ai ngā whainga le whai ai lo o langa. Amen. Ma lo o langa. Ia manongi atu i ka kou i le lalo langi. Le winga fo le ia na namu oe. Ia na namu. Amen. Famele le fionga pa ia le atua alkenese. O le manongi o lo watali. E pe o le whanua wa umo na whaamanuia iai le atua. So wana namu mai la lea, le manongi lea, o le ipu, o lo wipu, ma lo wipu. Amene. E tō sina ma iai tangata, a wale atua. E ka ko ke wini ngangi soul mo le ngā luenga le atua. Amene. Whamele o tā vita, o te tawi, le se mea o te tawi, o te avatu le ipo le ola tanga. O e ma o le ipo le ola kanga. Le upule le akua. Amene. Fa akumu ai lo wipu. Fa atumu ai lo wipu. Amene. O kasi matango fie. Amene. Pe atumu i taha ue le upule a le atua. E tō sina mai le anganga. E tō sina mai le tangata. Ngā lala mai le tangata. Amene. E kile ka wano fo ia e va ingi whaila unga fo ia va bea. E whaila unga le bea. Vele kamu mo e no ale ala mea ngai fai aya oi aya amene la mo le ko singa me nga le ni tangata ya o ma amene if nga o le tua fa nga o le tua o le va amale po la tala le o wa o le va amale po le tala le ya le tua so to fa fo ila le tua me no tata to ai amene o amene tata to o langi me ko ai le tua. Amene. Kele mea kakau koa i le atua. Amene. I loka o langa le atua. Ai alofa mai. Mai se o langa maa ngai a moa. Au ele maa ngai le o langa sa o lai. Le atua o te au na atu i ate oe. Amene. Le atua ai alofa ngia. Mai lo to o lua mala utama. E te whaatau no uina. Le atua. Me vai le kele o mea. Kako ke kau koa i le atua. Amene. Koe ame lai le atua. Ame lai le atua. Mera e tau to ai. Vai ai fatsal kiliatsa. Nga ingo sia, nga. Koe oa, ia le wala awe sau ia, ia fatsal tau le tau wa. Amene. Fa melhor tau toa ia fatsal le tua. O fo ilo nga wa we a fe we ku manga moni matangata ia te au tau ia te. Le tua o fo ilo nga tangata mua mai. O te amatsu el tau langa. Amen. Vai o mea le. Le tau tala tu tangata ile tua mea na te fa fo ia tu ile tua. O mea sa ia tau to ai ona. Ua tali le tua i semana onga.
ona ua faia ele atua ni vavenga ona ua kele mea ua mole ma faia fa matalaina mea ua faia ele atua ilo soifua wala oni mea la ia lele fa mai ia tamita se mea o te tawi ai leanga lelei o le atua amen ale se mea e mafaufaua ne netai au e te tawi ai leanga lelei o le atua amen o le maa ma le ipu amen o le ipu o le galuega le atua amen lea o mea tatou te tawi ai leanga lelei o le atua faavanoa o tatou taimi tatou te faitauina ai le upu a le atua faafio o ia i totonu o tatou loto amen ona alea tatou te e matu leo le viiga taulaga faafetai a te ia ona o mea sao tatou mana nao ai amen anoano ai o mea i tonu o lou aiga o lou atalii o lou toʻalua o lou afafine amene o mea i totonu o lau galuega o mea i totonu o le galuega le atua o mea e te manao ai lava oe o mea ia loo tatou valaau atu i le atua tali mai o ia le ala se mea tate taui ai amene faimai leo tamita o te avae le ipu o le olataga amen afai o le ipu o le olataga o le agaga o le faafetai i le atua ia tumu o taipu faaleagaga amene i le oa ma le tamao aiga o le atua le galala i le atua e taimi e momoli ai le loto faafetai i le atua amen momoli i ai oe e le atua o lava nei o le ipu amene haleluia o amen o tautoa vea o le ipu le atua o te fai alo finagalo amene haleluia fapenga fikaikei nei tae au tate nofonofo ai mo tamā faufau i le agalelei o le atua fa le atua e lē kaikaiga lava e lē o kaikaiga lava le alii e nei mea tate faiviiga atu iā te oe i lou agalelei faasoa mai iā te a'u ma lo'u aiga amene viia le alii o le kele o kaimi ai ai se mea o te tu'u i le atua ke kaga aku'u ma le time limits amene ma time frame o feaku le atua lo'o manaʻoga lea o ke maga'a tono le tasi le vaiaso amene o loa le atua ua le se tali tono le vaiaso na o la'a le plan fai le plan A ma le plan B le atua tasi le vaiaso leo te faatuatua e te oe te fai vavenga mai tono le tasi le vaiaso kia oe ese kali o le atua e mea faapena amen ai kanga fai le atua e lua vaiaso ke kuuiga koe lo'o manaʻoga lea iā te oe le atua i pole le ai le atua o lau tali lea iā te a'u amene viia le alii e faapena lo'o tagata ma au faatoga i le atua i se mea o te valaau iā tamā ai se manaʻoga feaku le atua e tasi le vaiaso lea o te tuuina iā te oe le atua tamā o le a le tali e te ʻau mai ai i le atua e iloa ai e le malu po le a le si plan amene o te po le a le si step o ke koe move i ai amene haleluia o fai ako i le atua tamā o lo'o manaʻoga le tuatu e te oe lua vaiaso amene tamā ia e tali mai tonu o le lua vaiaso lea e fai ai le isi a'u la'asaga amen o te fuafua mamao i ai amen ke longa oe e kali le atua amen ua o tautala ona o te faatuatua i le atua ele atuatua le faatuatua meaning o le tau mawhai lo wala faatuatua amen ai ua o tali tonu i le matautia o le atua pe au kamaku i le atua se taimi i so'u manaʻoga amene ai o ke fai ako a le atua o le I ma le leai i totonu o le vā lea a e I le atua ua o iloa ua hatch la ua lau plan A ai a faapea e leai lau tali ua o iloa e kauga o move forward i lau plan B amene faapena a'u talatala noaga i lo'o atua amene a o lenga mai e le atua le tali e mai e le atua le tali leai le skaimi e mai e le atua le tali I ngai ale e kago le koe faafo'i atu i le atua lau faafetai lale mea e kaukoa i le atua na e kaukoa i le atua i kongo le tasi le vaiaso lea le tali e au mai koe faafo'i le faafetai le atua pe e kangi faawa le kali mai le atua le mesa e manga mai le I ai mai le atua le leai faafo'i faafetai le atua amene haleluia pe o mea o ke share fo ia uia i lo'o tagata o le kele o mea o ke aski le atua ele mai o le atua i se awala fai gofie amen e kai me mai e le atua lo'o manaʻoga in a simple way e iai fo i le taimi e mai e le atua lo'o manaʻoga
makua apps to go live e alwa ia o makua fa fika uli ai kwa kali mai le atua pan o ke koe fa fetai le atua cause ale ngi fa fika uli les fall over e ka ku ke le lo le mata utia ma le o fo ngi o le atua le ala fo ile o le fa ta vita le atua le se me o te tau ia lo wa le le se me o te tau ia lo wa lo fa amen hallelujah le atua le se me o te tau i fa me le o ta vita o te avatu le ipu o le ola tanga o te avatu fo ia te oi mea sa o tau toa i le atua amen ai la me o tata tau toa i wale o tato le ana i le atua i mea sa o tata tau toa amen e tue fa manatu mai le atua ia te oi tue fa manatu mai le atua ia te au amen ngā le mo kalifo le lalo malota loto fa maua lalo i le atua amen ai ke longa oi e se lo fia male me o te share ya te oe I always book God your plans 1 or 2 weeks o se mea te lea ke ma fa e kali mai le tua ile umo le vai asetas ai kali mai le tua ile vai aso mo nga ulo lea le manga ole tua ke le kai me tua nga lue ile malu fa kingo le si mea inga ia bit le mele ai lo tasi vai aso amen so pe lo te share fa pena mira le upole atua abatu le ipole ole ola tanga amene te toe abatu ia te ia measa o tau toa ola le aso te o ti ai ma o woti ai me sili oile manatu le atua pe a faisa ta fa ia le bio atua ai le bio balea amene sa o wa bio balea fo ia wia sa o wa bio fa balea fo ia wia ai ele sili lai no mo le atua so woti pe a fai sa o le faia le amio e mana o ia le atua he fai mai o taime te tau ia le anga le leo le atua fa fo ia te ia mea sa e tau tohai ama tu ia te ia le ipo le ola tama o oe mahau amene o ta ua o ipu amene o oe le ipo le ngā le atua ama kula i le atua le ale tu ai ngā ipu se ipu la au se ipu o mea se ipu au roe se ipu au amen se matu i le atua mea uma o mea uma la na whaola tanga na ia whaamanuia mai a tali mai ai tati toi a matu i le tau langa vi inga o io le atua na te langona mai o io le atua na te langona mai mea uma i te toi hanga i atu i ate ia aho i le solo woti ma loo woti e sili o e sili au i luma o le atua amene ele fa apela a me ufa yakua wa perfect tawa o mana o le atua me uma lo fio pa ia tama ia o ana amen ia o ana ia o ana ila upu ia o faya fo ime te mo obia ma o langona o me o lo e au mai e fa sambale lo wo langa le tua tama kele lo pepe fa feno fa ngalo ina le lo ko le tua e te la mai amen praise God ole tu si le e se le fia yai pero fa tu sa o tu singa mama tu sina ile panel o lotina so once I find me la ngale le po amen la sa il me fa le ia teu lo to le fio ngale atua awale ke uwe ko mo fasi api ma fasi pepa amen wa ile kai me mamulo you can write it down ai sino na story o tato lo to le upo le atua wala ai te mi tato te mafatia ai tato te quote le upo le ale atua fa manatu le atua la na upo amen le atua na family le ia upo le ke fasili ya au ya te oe pea o woki au wabio ya ile mea te finangalo ya ai tu sala ole tu sile ese lo kango e ola ilo loto langa ese le ta ua mai refer le ya te au le te misa o bolo ese misa moa ine ya no sa mato wo mai no fetule tua fa ilo mai pe o te alu pe le ai ai wa avena la resignation letter itono le office on fale mai o fetu le atua
Fava yaso le wa ave la resignation. Fava yaso le la unga lua e tono le fale mai. O lua ai e tali mai le tua pe ma waso o visa I kong le fava yaso le pele ai. A maua tono le fava yaso o lua le o le tua o te alu I le avanoa lea. Ai a fai le ai le tua ke le kali mai tono le fava yaso. A ma tua fo I wa visa fi fa tali a. Fa tu le tua o tu ina te o fava yaso. Fava yaso o tu ina tua a e tali ko kong le fale a. Wo loe wo wan ai a fai le ai le tua no lo le ele ai ele alwa ile vanolo te alo New Zealand no inga e o te nofo ile ai te lo e se fai va venga o le tua mal va yaso mo allo le va yaso lo na lua a matsa le va yaso lo na tolu ai tali le tua ma le visa le visa fai ngal venga le sa wa ile e te minei no sa lo nofo fa le tua fa tai wa e tali Fatai wa e anga lei ma e alofa ia te a. Ia vi ia oe le atua, amen. Ia ai matua la, o le tonu la visa le aise pasese, vea le atua, o uma lea. Sama a fai ke fōa, iso pasese ia ke au. Wa lo tani tonu mo lo visa, a fai te fōa, iso pasese ia te au. Ai le io le aso lo a mai New Zealand ke la ko tupenga luenga ia la to. O le aso lua lea, oi, aso lua o ke topa lua o lua tolu. Sama a fai te fōa, iso pasese, ile taimi lea, mo uro foi lea, oi foi te, foi lea tolo passes, eu ia lá, mo que venga luenga sa mo, e kelele lone. Amen. Milo foi tsato tele, ala velave, amen. Au foi tua, le ko la pasa ocupe fai sa passes. Ai foi tua. Vai eu elo passes ai le io le solua o que topa. Amen. Hallelujah. Na tali le tua, au mai foi passes. O vai le tua. O vai tana o walo New Zealand. O ole sa lotsa maiti. O te fia no foi se tama. Ai le fai o te fia mana au te no foi lotsa maiti. Se uma lotsa maiti no walo le New Zealand. La ngalo au mai le direct letter ale ngaluenga. O te amata le so lua o ke topa. Amen. Au lo mana o te fia no foi te fai lotsa maiti se tama. No sa wai lo le amen. Wai pa u lotsa maiti ile vai taimi na lo o lo tolu ya I think pole aso valu pole aso na Ole so lua le mana anga luenga nei o te amata. O man tali le tua o mawala visa I tono fa o tono le uman fa va yaso. Tali le tua el pasese le yo le aso lua o ke topa. E amata ile nga luenga. Avec le tua se fia no fa lotsa maiti. Se fia fa lotsa maiti se ta. Se le ya le nga luenga. Oi, fai me ale tu si me samo. Se fia no fele lo tsama te se tsama. Tali atu ngaluera. E te amata le se fulu ivo o ke topa. Lua ton. Ina o ma lo tsama. O saula se fulu male lua me samo ine. Le tua. E kali o me go kongo me ai. Sai mi sa o tu wina ya te oi. Sa e tali ele uva. Sai mi sa o tu wina ya te oi. So pedi mia fa pena le o te tau fo ele e sheatu. E o mea o le hase mea te tau iai. Le leo le atua. Le haka le leo le atua. E ese fo ele ke leo la o boli mau. Hallelujah so vai le taimi. E ese fo ele te leo le boli mau le mato no fai base o to lua base o tabai nei. Mato mo mai. Mato no sau. Le mau le o ke le visa lo to lua bala o tabai le tau saka lava le no sau wai. Fatule tuo te fia faya Sofia fia basamba chaira le lua olo toli tu tono New Zealand. Kera oko kari le tua decline. Oi no kangi amen. Ese a wo fiva ai so ko ba se kai ba kai ya o a va ai ke ala ua ya ka va ai so ka ai ga sa mo amen. Ai kari le tua mai le ai le me ke mga awai ai o mana o bia ia mai la o visa o bi fo ye tu sa ba visa fa kan luenga wa a me le kilo nga o ka ma ka ma ya wali lu o lu fa visa wa ka le ale tu le visa o ngo chaira ya yuni a me ke ba yo ke la a me le kan luenga o si me yo te talo ile tu o va tama o lo mana o nga le ya e tali me ya se dua me va pe o va ai le dua le ason ge o lo e tali lo mana o nga Kilo malo te sao me ngalu wega. Fa ala vale dua kele la ba ato le dua. Kilo nga ku ya la ka vale o ta fa si pakara sao me ngalu wega.
o walu fa fo pu ele ko le rain po mo fa tu le tua wa e tali lo mana o nga fa le tua wa tali ala ke le lo po mo service o chai a vene kila ga usau le fale o moe ai e telefoni ai mo sau le viso chai le so lua se fulunda o yuni lua o lua fa se va yo so le le o le tua a vene na ba le viso fa le tua ko le viso o se a vene le bingo le tala foi le o be tua o boli ma wola ia o be ka ke ku unga ile tua e hanga le mai tsama fa le tua wa e tali le mana onga fa tai tele la vai lo wanga le ke longa o fa le tua me so pa se ke le me so tsama me o ma schedule a me fa tau nu le tua me o fa le tua la wale mai chaira o la tsai me tsama du le viso sa ia mo ma ku ia e uma sa wi a me se lo o to le anga leo le tua o te samo ai vi le tu office ni usina ba ai o koi me le tua au fa sam ia o le anga kai me mai o le ke ko ga sa time frame sa time limit o le ale time e mai e se le sa o kai me ai o le tua mai chai o te tau no samo ai tau no ma le tu si ale immigration ai sai se sala a sabila so ai le ma sanima o pe wa ai ta amale o na wa ve fo le sale aga le o la ko inga le o paswa le aga le tua ai la sai na sala ale la fa tu mo tu me o le immigration ale tika kwale le o kama kiki te tau no Samoa ai tau no ma le tu si le immigration ya te au la me wo pepe longi ai le officer e sam o le sai ai la na sala tu todo o lana report o le ale fa ale tik ma ya le la na bio se va ai la e ma tuale ai ma se siaki o ngai me ngalo ka fia ngai mai ma ave tu todo ke va ai o le fainga fo o le kusi le fainga fo o le kusi ke vai wo fa le misa ya ma sabi o le na so tau no e Samoa ai o le mele ka mai ya o le tua e sa se ka o fa ki le mele aba ana no fa ni usile le no pa fa fena lu mai wa o tama ile kai ka kala ile tanga tau sala so o ia me e no fo ai lo te tau no le mele le immigration ai se awa pelongi ai le officer se o le sa ia la na sala le tik ma ya o le abio le o le abio le yo o ka ya fa ku sa o aka wika o fa ku le e kele fa ilo me te au ia me o te le mana e pelongi officer nei la amene a wa fe malanga inga se le anga le yo le atua pu fo ila ia fa le tusi se fa malulu le officer ya wa absent minded le kenge ma pepe ya le bakungo me ai le ko siaki uma nei me ma fa ye fa malulu le winga la le tsala na ama tsua le tusi man tsua na tsolo aso no wane mai chaira na la tsua fa le misa ma samo na wole fa ma oni nei me ame kango ka ko ese fo le nga lu me le tsua nei me la itsi ata te fa tsa malai e nga lu me le anga ya tsi tatso e fa pe na fa le nga ina yo tatso tsagatsa ai atato pole la bana be se atato sa il bevelele fa ma oni tato ba sala fa ma oni le tu fa ma ngalo tato tsanga sa ne se ka fa ka ko peste vi yale hallelujah e ma ai la o so le ngale le yo le tu hallelujah le ngale le yo le tu fa yale tu si tonu ai lua so ma mai lo machaira ma te tau nu mai nei ai me li mai lo immigration mo mo le visa sem ia le tu me la ka ko le wingo le ka o le tu ile tu ma fa ma la me lo fa ma la le tu hallelujah wan e tato fa se me na fo ile le vene tato fa ma oni tato me tato fa le ton mai vai le tsali le tu le le me ka u ile lo fa me yo le tu lifi ilunga oe wa wala ipo la ngal wenga le tu tamba fa nga wa wala ipo le tala le mo oe malo fina ngalo le kai la mangi me o ke kau ile ngale le yo le tu pe ola mo li mau le wala ku o le focus ai ile upo le tu ya ti ha la va malo ai nga amen mo ma wala visa o sa mo mai nei man tu le sa e tu pesa o passe se mai ya chaira le se tu pe soe amen hala fa kle tu o viva aya kwa se ko do basa ka ngil ma mai ma se kam sau ni ai o este passe se fa i lo mai amen o ye la ni si la le fia fa ya la le malu se lo
ese fo ile ba na yo le nei atu nu amene pe stato watu nu isamo pe o mea ia tua ia ni tangata fai ngā luenga ma wai le tupe wa fo ita tua ina ia wai lo la bal fale tua ile aso pe ma le aso pe ai nei le ai se a fai tete mea uma ia lava le mea awa fale ma mea no fo ai ia lava fa aso alu mo tupe fale ino no fo ai amene awane e se tai me le se mea tato te no fo ai ma se shout amene no ko le anga le leo le atua Nalo tanga tu tap paklo nupi fa samu. Ai kali mai lo eti ai. Ngale se flami ni onga me ngai amene vi ele atua. Ke fa ku sem, we vai ver fa ma on ni ole atua. Ale piki me ia kongi lo pase se kupe ma ku se kupe ma lo kinga lele mai lo ale valele. Amene. Ma ko me ia ma ta utia le ngalu ele atua yo tato tangata. Be out tato pala au ya te ia. Tu ile atua le timing. Lale umi tama se mele le kasi de banyaso tama lo mana ongale le lua banyaso tama lo mana ongale le fa banyaso amene kali mai lale tuai tutonu ai lofo ele tua langa tali ete awele ai e mambe mai ale kali ele tua mo lo ale la manga olo batua e fa ngala si taimi le fa ye le si plan amene e fa ye le si plan o me ayo te fa ye le tua lele fa mai le ase mete tsawi ai le ngale le yo le tu ele lava ele kai lava la au ia mea yo te tau ele alo fa le atua se fa tula la mo ni mau nei taimi ba lo lo te tonu mato no fo mau batu no fo mau ton amen ai sa le tala immigration fa alusi lo to alua ia ilalo se lau fa se fulu na pauna amen e ala no tala ole mata utia ole atua bro na ngalile e tali mai le atua ele e tali mai le atua ile ai amen Mati tonu le te mati toni ya mati ola utau tau nga maua mai fai unga mati pole amtanga a perila mato no fo mau tali mai le office New Zealand amene ya me fai lo to lua ya mortol masina sa moe ia fa alusio na pau na se lau fa spulo le se lau fitu spulo tuku fa longo ya lo kangi o se sole ale kangi ai se tama o le mele sa o sa wai le pa fuele na o sa wai na le lua o tau sanga no fo mau amen awa fo ia mewa e toi au mai be yao o ai o ya kopo ya la pana na alu aku ya rasela aya fa me ya toi fa popo sta sanga fitu amen hallelujah uma maile tolu masina na uma ya au kuso ile aso ia au kuso ile aso se furulua ile amatanga le masina me yuni ulai au kuso fa auta ai saule tali wa lusi la to ina wa mawa na pauna se lau lima sumo tupu la tfa pe ai wo fia ni sila wa lusi kelele lusi wa lusi mo ku pau na lusi ala ko ko fa pe ai wa hatch le mea ai ko sa fa me ni sila le ai so e va sulle si tolu masina so ai lo to mo ai fa to ato mai to se report ya november la so suma lu wa fa kala ya le tua la uma lo visa fa ngaluenga ya o kitopa ale ko extend me ale sama ma e au mai o le ngaluenga nei mea uma sa e kali ko lewa ele tali mai ya tia wale se ba ko kupe ko fa lo ngai ko extend uma lo visa lo to lo ma la visa lo tama le tua wale ngai kupe ele o la ma fa soa ke lo ngai kai mine aso la ma le na tali le tua lo na ngai le au mai a toa le angelu au mai a toa le me fa yo ma to visa ko extend uma ma to visa o ve ku le tua o wilo o fo iana plan ne ana o mana ole ina no fo mau le taimi mave a tonu wa lu so to le pu le wingo la tala ana fa ape mana ole malu ile no fo mau ele se ngal wingo le afa ile tino lo to lua amene aya so ai so to lua taimi ne what te le anga le yo le tua even though it's a delay from the immigration ai wa matua ai te le nga mo to lua se fulu vea lo tolu kilo wa lusi mai le ono masina ne wa ai mai le tolu masina ya le wa mata ye le wa fa masina nge wa ai le mata uti ya le tua o me ai ele yo o ye la uloa da le tua ana o mana o ba me ne le mato no fo ma lo na winga wa lo ko lo le pu ai se Haba fo ile la ai fia. Bale lilo i manatu. O lo ia se mai lo na tino e. Te tawo na ngalue ina.
mo fa pe ai fa mai fa ke ka soi fua se va au kon kingo long ko lu amen aya e nga lue mai le tu ele si awala e pongi sai mana tu le malu amen ele ke ninge esse le anga le leo le tua Beo se me fia le me mo fai se to lo no tino wai loli mikiri ai amen wa ai ai oti ole ela se me ata tawi ai le anga le leo le tua le foi lá ave com extension amen of le tua mo le extension o visa e pensa in una visa o to lo bla tama o che to pa o mai le visa le tua Dua vai aso tu wina ya te au mai stan I pele ai pole ale me o te faia e ke nga lue mai mo le si plan o te faia amen ba ina au ko le anga le leo le atua sa si vai aso le ku anga e tu nena ave total application e ai la step we e mai ai ni sile fa e ai te ai po ame o complete e o me time to e lua me le complete ona uma le visa extension amen pe le atua Sasi le vai aso o e nga lue pe fa lima me ia lo ba e ko e lua me ia le complete mai ona okay ona umane ole assessing o visa extensions dan ang maya ai ba ko kong ala o ke ko pe ko iga ang maya de angit amen le lo po lo ka kalo nga ave le tu le angelula awal ai ngal nei amen ole ala le me ke ka wi le angale le yo le tu ba ole o te abato le impu ole ola tanga O te abato mena o tau toa e te oere tua. Whai o mato tangata. O waa mai po lau tala lele. A wane o mato whangalo ina lo le leima lo wanga alofa. O te moli maui lo wa ulanga o langa. Pe o whai o taime o te whaasoa ai. O hame whaasoa mai le tua e te e a oa ai. Whaatoku mua mua le tua lo tangata. A whai a manui ai o e ia vi ia le tua. A o ia mea o mo te abato. O te whaasoa lava ia te au. O mea o whaamanu ia le atua ia te au. Whapena o nā ngalua ina ai lo o langa. Marisio ai ngā amen. Aku le atua. Ia iai lo wanga le lei moa uma lo ai ngā amen. Le ase mea le lava mea mata te tau ia tuai. Whai salamo lava ia se lau sfulma le ono. Le ase mea te tau ia ai le anga le lei o le atua. Me tāmita o te abatu le ipo le ola tanga. O te abate te ia mea sa o tau tō ai. A o e taime o te otia. E sili au I luma. O le manatu o le atua. Amene. Hallelujah. I ia le atua ne tai ha. O le upunga le atua mo e moa. Amen. A whaifa e manuia fo I lo loto. Ia ele se whaasoa fo I. Ta tonu whao nei a inga. Tani tonu e moa atu fo I le manuia o le atua. Ia I me whai ta tonu o lo a inga. Efe mai le upa le atua. O le ale mea tato te tawi ai. Lona hanga le lei mai. Le ase mea tawi ai. Ele mana o le atua neu tupe. Ele mana o le atua I. Ni ta amale po halam. Aya mana o le atua ia ta ana. Ilana upu. Fana ai sili le manatu o le atua. Le oti o ona tangata a mio atua. Le malu le ai. Ele ole amio fa amawalunga I lo to alua. Le ai ole amio atua. Amen. Vi ia le atua. O amio atua. Lea. O amia mai tonu I la fionga pa ia le atua. Amen. Hallelujah. Fa mai le si mea lea. Le si mea le upo le atua. Mea ia mga le atua. Ale fa amaunalo ilo uso lale. E fa amaununga ale fa amaunalo. E kael o ka loko peka lea. Peka alpo fa amaunalo. E sea. O loka luma lea peka alpo fa amaunalo. A mea kai mga oile atua ia ki oi maa. Alo e whaamaunalo e ka ele loko kangakala. Aya, o siri oi le atua. Amen. A wake whaakali se isa ulis kangaka e whaamaunalo me ke oi. Ise me watupu. Aya. Alo oi. Whai oi mua se me se whainga. Ngā ngā ila ngā lue a le atua ia te oi. Wai ele se kaipe kapea le ai. So whakari kali a se isa ulis ele se hami atua ngā. Aya. Mga ale atua alo mua oi. Whai se whainga ia te oi le man. Nga unga lue aku le mo fa manuia ya te oi ai fa kali se sa pa kala ya ke oi ile ai ya lan bela mai mo ko ke le wa mi o tu le manu hallelujah mi ele tu wa mi wa ba ko le tu ya te oi e fight sono lo ai ga ba u me se ya e fai da me a o le time e ai te o ti ai
sili o le manatu o le atua. Fai e misa mer ko inga ke lo kaini. Amene. Ia maka nga ave se solo fo solo ai ko inga. Amene. Ia ave se fasi moli fo ai le la ko inga la ko mene kama ko moli. Amene. Wa mi o tua ia amene. Au tato le mama fo ina yo tato ni wo ma tato ai ngai. I o le ale upo le atua. Fa mene upo le atua e fa ali la wa mi o tua. La mi o tua. Se ki nga lunga la lo ai o ngoi ko e foi kai be fai foi ma wakala mas ko lo le pe o wa yo to fo fa mo lunga ele ai lo se abio ku amen va fela nga liu mas ko lo ma se si amen ka ke fa so ai aya fa ali le abio tu le fa me la fio nga pa ia le tu a fa ila ta te fa ya la mio tu e o le tai mi ta te o ai o i fo ai le tu nga mau e sili le manatu le atua lo woti ia ma lo woti foi ia fa mani le atua nei tai ao mana onga tono lo ai nga watali ai le atua e la semente tau ia lo na anga le ave oe amene le atua fa nga use me lord use me amene o te le atotoa ai fa nga mai oe le atua fa atonu mai Pe fa isi me ya wa tono fa le tsalo le tua fa tono wa. Amene. Pe fa me ya le tu kulu o ke siva le fa vi ina le kulu o ke ku o ke stai le tua. You know, ba o le kai mi o ke le lo ai sistema o le tsai mo le vi ingo le tua. You know, pe a nga halo le praising fa ku kai le tua fa siva oe. O ya ke pa pole ya o lo e siva le tua. E a ka wi aku le anga le male alo folia tua ia fa mania le tua le nei taiao le ase upo o share fo ia fa mania lo nanga pa ia au ai ia anga le fo ile tua ia te o sio ai nga le tua te o sio ai nga ia ile dei aso amene fo ile tua mena e tau to ai ia ma tau i mea e anga le mai le tua ia te o malo ai nga ia fa mania le tua nei taiao ia fo ia te ia lo na lava vi ina tu mau le fatau ba ai lo tangata ia ro Yesu wala tswale nei pasoa amen hallelujah glory ala patele mo auto glory sabang ko ia te elo vi ina ele la mama ma te tau ia lo wanga le that's why I love from the tile. I tell you from Maria, I Louis, I talk to Fonga, yo mato tomate. Sabay from Maria, lo tala le lei yaso. Sabay alma le afi. Ele foi fua bem na upleto, foi ele mesmo que na malha. Eu vou no viva, Yesu, meu tomate. Ainda ma wole tua, le yaso, le samoa. Yala lang yaso, ele anga na opero Yesu Lord ilo Money you sent. Amen. Love you all.